Mungu we, yatakayokuwa sawa na fadhili zako. Umetenda mengi Baba we, umefanya mengi Mungu we, umeniokoa na mengi Baba, nikisema niyaseme siwezi maliza. Umenitetea na mengi sana Mungu, 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 Mungu we, nikisema niyasimulie siwezi maliza. Ndipo najifunza, nakumbuka neno moja, habari za Paulo na Sila, jinsi ilivyokuwa. We Mungu wa kuogopwa, we Mungu we, unatisha. Paulo na Sila walipitia magumu, Paulo na Sila walipitia misukosuko mbele ya makutano ya watu wengi, walizalilishwa. Paulo na Sila walivuliwa nguo, wakapigwa micheledi, wakapelekwa gerezani kwa mateso makali. We Mungu ulithibitika kule gerezani, ukaleta ushindi. Paulo na Sila, Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Acha leo tupitie magumu, acha leo tupitie misukosuko hii, mana haya yana muda, mana haya yana mwisho wake, mana haya yana muda, mana haya yana mwisho wake. Tena wanajipanga, utasikia leo linakuja hili, kesho linakuja kubwa zaidi. Lengo lote ni kujeruhi moyo, lengo lao ni kukatisha tamaa. Neno la Mungu linasema shukuruni nyie kwa kila jambo. Unaposhukuru unaruhusu Mungu mwenyewe akupiganie. Unaposhukuru
tupigane vita, wote tuseme asante Baba kwa haya yote. Asante Baba, yawe mema yawe mabaya, asante Baba, nakushukuru tu Mungu. Asante Baba, maana naamini una nguvu nyingi. Asante Baba, utakayenitetea yote. Asante Baba, asante we. Asante Baba, naamini upo tuwe. Asante Baba.